Salam Rosari Maluk Sirah, Kalan Hak Solok, Dader Hak Solok, Maluk Sirah Hotu-Hotu, Nabi Arasne Hamutuk, Itaha Soru Malufali Iha Refleksão Diário, Ba episode Ohin Kalan, Ba episode Ohin Dader, No Itala Iha Refleksão, Quase Kalan Barak, O Dader Barak Tetebes, Ne tambah manfacai ho Maluk Sirah família Rosário. Ita quase fulan sirane beda dihan fulan rua racing. Ita iha date meditação hamutuk, meditação isindiaknian, nebe ita realiza no foto ida ada ko agora Maluk Sirah hare iha ai crown, ne entre foto barbarak usi meditação nebe halo ho Maluk Sirah. Quase ita iha grupo 5 nebe durante ne participa ka tuiri ha meditação isindi ita realiza hamutuk no iha malupraktan nebe horas nemos hakarak hola parte tamane iha semana oin falimai ita se iha mos maluk phone barak nebe hakar hola parte iha grupo sira seluk nebe ita se loke tamba grupo ida oin kalan ho fali reflexão ho Maluk Sirah entre 10 atau 30 minutos máximo atau ita hahu fali ita nia reflexão Biblia, reflexão evangelho, loron-loronian bele ita halo iha kalan ka bele ita halo iha dader o insa atau bele motiva na fating spiritualmente ita ida knine fé atau meti na fating iha Jesus Kristu iha Rosário. No hawakar confirma kata Maluk Sirah rona haunilian mos olai tambah hau iha laran no iha liur no ba anak buah Sirah koko keke halo lian makas hau espera la mengganggu la ganggu ita atau rona no hau espera mos haunilian mos no lahane sa horikalan tam horikalan hau koko halo video ida ka refleksão ida mebe audio landiak mebe hau espera ida ohinian kalang ida ne ka dader ida ne depende Maluk Sirah kompannya husi nebe bela kompannya refleksão ida ne ho liang audio nebe mos Maluk Sirah bele confirma hela ba katak audio mos no Maluk Sirah bela kompannya refleksão ohin ho diak tambah harus lá usa música, harus tidak usa música. Oke, diak. Ita se bahahu luklai ho evangelho baloron ohinian nabi hausele ho liang Indonesia lai ba ohin kalan no ita foti evangelho ida ohin liliu ba apanian 25 Março tambah ita halo ohin kalan significa ita le ona evangelho loron abanian no hanesan tema nebe hau tau ka topik nebe hau tau iha refleksão ohin kalan katak Natal hahu husi 25 Março Natal hahu husi ohin ka aban karena ho Natal pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Lukas 1 pasal 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata,
Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sudah mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Diak maluk sirah hotu-hotu. Kali datang salam rosario ba Voce lovers. No observa ihene ita começa hamutuk barak filafali. Mas que semana barak tia, mas que fulan tia, ita la acompanha hamutuk iha reflexão diário. No reflexão ohin, nebe ita hahutama, fohanoi fali baita oisa na infeto Virgem Maria. Ema ida nebe haraik ante tebes. Hanesan ohin itarona rasik, hira quando anjo Gabriel fohatene. Kataknia atu sai maromak ni inan. Fufoni hak hodak dunin ya husu perguntas ba anjo Gabriel. Oinsa how sidau kaben, how sidau kolamane. Los tu ni momento ne ba na festa Virgem Maria. Nia iha tuananga ho José ou São José, o si família Davinian, mas be sidau kaben. Nune Santa Virgem, karena festa Virgem, halo perguntas ni ba Anjo Gabriel lebih bania kataknya saya maromak ni inan. Uinsa bele, sementara haus sidau kaben. Nabi Anjo Gabriel explica lutan katak ne Espírito Santo, ne Roh Kudus. Hak solok ba tambah mefet ama maromak hili tabot. Tambah ne mefetu hatan filafali katak hau ne nama romak ni atam halat tuirba ka saiba buat nebe ita kuliah mai hau. Jadi iha celebração nebe aban 25 Março ka ohin 25 Março sexta-feira, depende maluk sira acompanha e lorong sexta kari. Ita refleta pensana em festa Virgem Maria hatudu nini haraikan iha maromak ni oin. Ta rumah ita barak sombong, ita haloan,
Mebe na infeto Virgem Maria refleta iha loron primeiro Natal nian idane. Insa ita precisa haraikan iha maromak ni oin. Dihusi Arkanjo Gabriel na infeto hatudu kata taiba buat nabi ita kuliah bahau. Bagaimana seorang perawan Maria menyerahkan dirinya begitu saja kepada Roh Kudus. Wahin lorong ita barak nih difisil. Apalagi tu entregaan ba igreja, ba madre, ba padre difisil. Mebe na infeto hatudu o insa ni entrega ni an ba Espírito Santo. La preocupa saída maka atu acontece bania depois sidane karik São José ka Yusuf nebe sai nia tonanga atu husik nia ka oinsa nia entrega nia anteona. No Natal ita hahu tinan-tinan ita celebrane hahu husi lorong idane. Hahu husi 25 Março idane. Tambah ita conta husi lorong 25 Março bato ia 25 Dezembro ne fulancia na Jesus iha na feto ni kanotak. No ita barak ihane hanesan feto, hanesan inan, maluk sira sente tihaona, o insa terus inan idas ten kiserliu, bahira ni atukous kato hahoris oan rumah husine kanotak. No na feto hahu simu idane, iha lorong 25 Março idane. Tamane maluk sira, ba maluk sira nebemos, maka imi durante ne hanuing hela atu iha bebe, heng hela atu iha bebe. Hahu mosimine novena ba. Beledet bolo dehan novena sepanjang tahun, novena rosario, novena milagre. Nebe imbele hahu husi ohingkalan bato iha Natal. Siapa tahu Roh Kudus juga memilih kalian. Karena ketika Roh Kudus memilih seseorang, yang orang yang lain tidak punya hak untuk mengambilnya. Emaseluk labelaiha direto atau fotifali husi emaseluk nebe Espiritu Santo hili. No idane nia rasik mesak responsabiliza nia an ho Espiritu Santo hadesan ohin ita ronak banhira main feto fonia an. Entrega nia an ba Espiritu Santo. Atau usa nia atau haraik bania grasa nebe bot liu sai maromak ni inan. Koos na Jesus Kristo. Wan mane ida nebe si memori si mundo hodi liberta. Ita emania salah. Tamane maluk sira. Ita hak solok. Painhira ita mos hili kadipilih. Mendingan dipilih oleh Roh Kudus, mendingan didampingi oleh Roh Kudus daripada dipilih oleh roh jahat, didampingi oleh roh jahat. Los kalaya, maluk sira. Iane awakarak ba hacemos maluk sira, nebe oras ne hamutuk. Barak tebes, hawahu husi leten liu, mana Elena do Carmo, mana Zoanina Barros, masih setia bersama keluarga Rosario, mana Cecilia Guterres, mana Ana Tercia Pereira Belo, desculpa, Kalandiak, Bamaluk Sira, mana Lucilina Maria Ximenes, mana Noi, Sobrinho Quito Silva, Iha Manila, Mau Kim Pinto, mana Maria Barreto, mana Agueda Ximenes Belo, mana Lydia de Fatima Pereira, Kaduak, Mau Antônio Cardoso, mana Zélia Ximenes, wow, mana Zélia Ximenes Musola Parte, Kalandiak, mana Susana Bokim Nasi, mana Mau Salistiano Fernandes,
mana Mau Celestiano Fernando, mana Cecília, mana Perpétua Souza, mana Jovita Conceição, mana Joana Conceição, Mau Abel Matos, mana Jesus, mana Lídia Amaral, Kalang Haksuk, mana Imaculada Pereira, mana Marina Soares, mana Lulono, mana Martinha do Rosário, mana Vieira Mesquita, mana Ansa Soares, mana Apa Mário Menezes, Nomo si Hanei mana Pascuela Pinto, mana Agueda Ximenes Belo, mana Hernani Reis, desculpa ohimai hau meditasi hela hau bele saiba, mana Fernanda de Araújo, mana Agustina de Jesus Mendes, mana Mary Cause, mana Jaque Conceição, siapa lagi, Maluk Sira, ya Maluk Sira Hotu-Hotu, kali datang salam Rosario, ita hak solok kontenti tambah ita sena fatihah mutuk fulan barakona tinan ida resinona balun tinan rua balun tinan tolutan di SD ini si panghira hau maluk sira hamutuk tambane hak solok tebes maluk sira seihane hamutuk hau ana sanguhin hau fahe katak fulan sira bakoto kita lakukan segi refleksão tambah pat hela tempo ho maluk sira nebe makatuir formação meditação no abang kalang ita se kuntuna na fate iher hau se fahe o insa refleksão molok meditação no meditação abanian ne se hahuluk ba grupo hahu file ba grupo 1 2 ho grupo 4 no maluk sira nebe maka ihane mai be sidau atau hem paciência ritual, hau se avisa maluk sira nebe tamane grupo, hau se avisa amner mangking organiza hela, no hau se hasur mangking abang media atau encontro rumah atau preparação encaixa maluk sira e grupo phone, no informa ba maluk sira buat maluk sira precisa preparar atau tu meditação, grupo sira seluk nebe horas ne participa hela. E ao mesmo tempo preparamos atau encontro aban ho bairua ho maluk sira kono ba itanimia preparação barbarak nebe ita siliu hamuto que grupo Rosário liliu formação lubu kita nebe ha planeia atau realiza hamuto com maluk sira gratuitamente ho maluk sira não idane hawa karak nesam bonus ida ba maluk sira tulu maluk sira atau ia tempo nebe hanesan ita reza ora et labora. No hawa karak oferecida ne hawa ni tempo tomak ba maluk sira hanesan domin nebe hawa foba imin tama imi domin nebe fona mai hawa fona ba Jesus liliu imi hari teona umama hawa nire ba ita hawa karak la satu selo fali nebe hawa karak atu tulung maluk sira atinge objetivo nebe durante limi mehi durante limi hakarak ba imi an rasik hawa se fahe bot nebe hawa bele hawa maluk sira. Graças a Deus ahora barak teves maka interesse atau tuir no espera encontro bain rua bain tulu ne maluk sira bel participa hotu informação sira nebe ita se fahe ba malu no iha nemos aban ita se iha dupa phone nebe tama iha ersu modelo phone nebe aban tama nebe maluk sira nebe tempo atau hakat mai aban bel mai hare furak bot phone barak aban media hanesane bot barak nebe phone hene atau nafati hamiti litan maluk sira liliu sira maka gosta meditação precisa dupa phone mori liu aban tama tambane bele mai atau ini abang kalan mar participa ya in meditação karek in preparação diálogos maluk sira espera reflexão badak ho briefing informação lebe oi hawato le tulun ita hotu atau informação kaitan komunikasi lebih kotu tambah hau estabelece file aktif kan fila file refleksão kalanian na fatin daliretan continua haraik an ba labele haloan terutama kali orang-orang spiritual itu jangan sombong, tidak boleh sombong, tetaplah merendah tambah
laos ita makhili Espiritu Santo ka, laos universo makhili, laos ita makhili universo, mas be universo makhili ita. Espiritu Santo makhili ita. Tamane bahira Espiritu Santo hili ita, bat siluk na beato koko ita, estraga ita nyalamanan. Ni estraga ni anrasik. Ni tenta ita, ni tenta ni anrasik. Ni hakal hal rahung ita, ni hal rahung ni anrasik. No idane hau beletehan, hau garanti 100%, se bahira imi setia, imi loyal ao Espiritu Santo, hau facai rubi, se hambrik, bahira imi moras, hau se preza ba imi, protege imi, ema rumah dukun main santet, nyelawan uluk hau, nyelawan maluk sira. Bebe imilah setia la loyal ao Espiritu Santo, jangan bermimpi atau hau bela defende maluk sira, kareza ba imi tambah imilah hola parte iha, buat nebe hau hola parte ba. Ne, janji. Então maluk sira idane maka hawa tufahe ba o hinkalan ba dak nune ita tu ne ita se hamutuk fali iha reflexão avankalan tu kusia na fatin tu kusia 15 na fatin tamba avan tu kusia 15 hotutia ita se foi atahu meditação tamba ne atividade rua avan lau da lideret sira ne maka reflexão hotutia langsung tama keda so meditação tu kusanulu ho balo. Espera tulung na maluk sira o hingkalan taliritan salam rosario ba maluk sira kalan dia ba hotu boa noite, bom dia, boa tarde, salam rosario taliritan shalom alaikum.